Moko kuom jotelo mawuok e kar chung' od bura ma Thika odok ne sirkal ewi chik mar osuru kagikoni piny owacho kodino rode mag mibadhi to sirkal dhi goyo okang' mag dongruok makare. Bende giseyo chenro mag ng'anyo mochan bagi kod tend azimio kagikoni ng'anyogo biro duoko chien dongruok ahinya to ka ketho mwandu bende obedo nyalo kelo midhiero ma inyalo ne e kindego ma ng'anyo dhi nyime. Kotelnegi koda David Ngari gikoni owinjore ochuogi chik moro manyalo ng'wano ji matemo kwepo osuru pachoka. Joditogo bende okwayo twak e kind ogai mar azimio la umoja Raila Odinga kod jatend piny Kenya William Ruto. Taweza kufikia wale watu hawakuwa wanatoa koti na waweze kutoa kwa njia ya utaratibu. Hizo pesa kama watu wa Kenya tungependelea kwamba isipotelee kwa mfuko moja ya mtu moja. Tungetaka pia hiyo pesa itumike katika Kenya kujenga shule, kujenga barabara zetu vizuri na hata miji yetu mikuu. Maombi yangu kwa wale ambao wanapanga hizo migomo ni kwamba tuketi chini, tuongee na rais, tuongee na serikali ya Kenya kwanza na tutatokea na suluhisho. Lakini tukifunga biashara, wewe unasema unatetea Wanjiku na huyo Wanjiku watalala bila chakula. Mimi pia ninasikia kukuchukia kwa sababu sitapata pesa Tuesday. Kwa hivyo achana na hizo migomo. Kama Raila angekubaliana na yeye wazongeshe wananchi ama ili kazi iwe rahisi, tungefurahi sana. Sababu kupenda kwetu ni nchi iendelee mbele. Kupenda kwetu si ati nchi isimame kama venye imesimama, vitu vimepanda, mali imepanda, chakula imepanda, hata mavazi ukienda kwa kununua mavazi iko juu.